Kad sam se odlučila da kandidujem, htjela sam da pomjerim tu granicu diskriminacije. U Bosni i Hercegovini ne postoji žena sa vjerskim obilježjem koja nije doživjela neki oblik diskriminacije. U Bosni i Hercegovini trenutno je takva situacija da se sve nekako zaključi na osnovu vizualnog. Kaže se tu je tako, ali se dešava da ti dobacuju, da ti kažu ninja ili da ti nešto kažu ili da te vrijeđaju ili da te ponižavaju samo na osnovu, znači mene ne poznaš me, ali ko me upozna, ko sjedne ili popije sa mnom kafu ili ima neki projekat sa mnom ili radi sa mnom, kaže joj izvinite, ja stvarno sam imao drugčiju sliku, drugčiju predstavu, vi zaista niste to ono što smo mi mislili, izvinite što smo tako mislili. Vama vaša vjera, meni moja. Ako uđem u to općinsko vijeće, možda imam priliku da svojim tim angažmanom iskrenem pažnju na te ljude. Da pokušamo kroz to općinsko vijeće poboljšati socijalnu situaciju tih ljudi koji su očito zaboravljeni od svih. Ako me pitate da li bi se borila za prava i osoba, žena i drugih religija i drugih svjetonazora, ja jesam za to. Ja kažem kako smatram da neko treba poštovati mene, tako isto treba da se poštuje i prava drugih. Taj želi da bude takav, ja želim da bude ovakav. Bosna i Hercegovina, kao ako već želi k tom nekom evropskom putu, treba da bude zemlja različitosti. Pogledajte sam političku scenu, znamo da u Bosni i Hercegovini nema puno žena političara uopšte. Koliko smo mi onako diskriminirane, donekle mogu reći da možda i mi kao žene donekle i same snosimo odgovornost za to ili ne angažujemo se nešto posebno. U svakom slučaju mislim, ukoliko žene sebi žele poboljšati status u društvu, ipak se moraju malo i založiti.